akachito pata. Komia bia. Akpa. Ta akachito de mashia phone. Oh, mashia phone. Akpa amako. Now, since when in a je nyachi o for pe ale daddy ke amadana no sesem. Ala be never fia kaya mo podongo a video ado nya ye kama kpola TikTok and it was so catchy. Ye ma copy ta matin phone le your morning drive program. Since when in a je nwi wo gom. Do komi jagoma pataban laka oje fafa gomena ko bare hu iko ihava zungafia. Okay. Amako. Lego ya made manyaba looking at you na ma ahwa makalaji ba hopo the 15 wodi. Aw. Upon any lash. 12 years, ikanya for yever. For yever. Akpala go ya mama nyaba mobile phone ma atam no shi wo yika na no record mu. La kaya ma ama cake bakpam da no la kaya wo ma. Afi we ba wo gba pla wo mo jejam la social media. Ya ma global phone yaka bomena lafia. Ye bakpam da nyafi nyaha nyamote jejam la social media. Okay, for man kode. Maraku ifan kwanya wisdom. Maraku. Okay. Yo myafa nyasala Gigi enyu SK words nkosam abafa wi evakwe yeshi gaka yeje enyayo fofo pe ale adadi a ye for wisdom enya amene pependa ye nuko na kpofu na madere kere kwa akho ba blava fo aton ta mobile phone leshi ye ko no record dem ala ba Gigi enyu SK pa nyawo a wonto ha nyama ganye nye bloga no ba na sia ayo anana ko ha eli hayo anana dengle cho ogba no ha eli hayo anana bia roku ha eli mia azodango asede ka afuado ko a mia yide jedodo aji de jazaro ate fika ina ajuna fika onya fofunya mariota awenya tenya dakaka bakopom abafufunya kwa danyena ai kama hala go na hanya wa malako majo fika maina ko na machiko na machi fika onya na ina onya na siko na maku ate mana na nyaba pe aka hotulo gba eva zuna jogbajipa baragba dakana madon kujinya pavio agbona kudoga jinya akon baragba nyataba. Oh, mi pure via la. Anya gahala ngmeni obobro fiko sanyele. Anya kinyere via glonamfia. Nya tepo. Pe aka hotula ogba e ba zo ajogo ejipa. Nya ma wo tonye sin. Na yo ni no, anyu na ga gbele no ha. Maga gbogbo va gbo. Amakawe afona nyachi ya okpana no. Afi nete jenango camera ko. Asete ko shine de shi panga pepepe. Garo mana malia yuko vanana magblala abafunya kpona la fiena modana fune panto. Okay. Namali garo ma yo vanana na ma ye mo wona mamanya vola pama o majuna ina funya gbo mavada fune bo odava na magblene yo si yo ba o anyanyo mate glodare TikToka yo dana camera yo maglona bana da camera ra jinya na miawe. Okay. Ko yemi post ne ha. Okay. Oina. Okay. Amako, I think there was a time I came across a video ade you showcase your grandma. Elego ya made dawo kple fufu lagbe. Rekwa fufu nya ko maglowa malagbo gaka Danieli. Eli edasro la srogbo. Adasro la srogbo. Vo yi na ha gboy. Aw. Nya na mai gbopo kaka ye Vasrana mi po. Mama we agbona le de fufu dada lo dawo dada. Fufu nya dada. Okay. Yagbomala. Okay. Tale go ya ma wo nya ogbogbo de tinko so na mama okpo nya ya evana ye. Ye be ya glode enu afi na ko ine na for wisdom alo for wisdom de ka kwe etin adona to nya okpo enu alo manyo. Maraku ya for wisdom a ira ka ko mategura ne na. Okay. Okpoba o haya nyo alo haya manyo. Akpa. Sukuke na dana. Akachi zodoma. Class kanale. Class 4 ikanya ahoneliama. Okay. Yo miapanya sala Gigi enyu SK words.
ye le miagbo la pamandia alebe 12 years old ga ka fa nyawo na nya ba sia magbeleva ye ba hayi na kwa dengle ha kwa dengle hayi na kwa josudi ha kwa ga josudi hayi na kwa bia do kwi ha kwa ga bia do kwi afia ba there is a great talent in a Volta region coming up ye ka magbona kukudaga na obele na mi ba mi support mi avia plus suba yo chichim ko chichim kula nu sia nu na ye ha fa ngogba yi mi ho ha mi afa nu so strong le egbo mi yiji aga senya chi de ka vado chu egbo adafu na gangu ma wole ni gbaji po na mada gloma matego masaganio eganya kwena ba amado ko fakashinongo gagaga kodo ubai amaro jedo wala bawa chagba gaka mano mashita okwa gbanodo ko iche agafanya kwena ba amado okra ashihoho malo omulo popu momo mabiana dokinya gado maba nkita fi ma wo hihema hako gademi adomi uhanya bablinami hanya kunami vo gakwe ga hihema noga afi ovivi ha miamo ojimire hiama gaka taro jinwenya ba mima hiama noga akuo Akpa, I think I got so emotional listening to this. Gaka majidoga mia ayideji. Ma ajiba for wisdom na atan wododo atede jiji enyonu na mika na ponu de. Efa mai kama Georginam. Ways of revival per Yavalaji for wizi. Akpa emoko. Since when yen ekpoiba nutetada le jiji enyoma hafi na je camera dada ji na yepa nyawo per recording. Okay, aba Breku ogbena ayiji na. last year. Okay. Ye monopom ne. No lo to do me. No nya gaga lo blompa ike makpabe enya yo ana over air amado atanwa se wako ahonu odoki. How are you related to him? Lucky mikplimile. Okay, jiji nyon to ma global lenya tefa ma nya papli mi relate crowd. Okay. Gaka dura kama kumila. Okay. Ta dura kama kuna jeshile. Shi kuma je da kuma jeshi. Ba ma jure manya crowd fi. Ala bo gba ma pon bo blu awo na nya. A manya blawe manya ha. Ma chu tong side ma fa. Okay. Okay. Ta ba ma la fia digital ba va afia tokle tong to ba Okay. Ta ayi na janu ya gomede ekwa mado yike otenfochi abomo no bo wajagbagba we bam nuna na yike na lejije nyoma eva dem da gua. Okay, ma chebe comment o makwi play message so iko o encourage na mi be o mi ayiji ale nu ya wo me la enyo ta mi ano ma chebe he ma okay. Okay. Amada kamate ngolong na okwo global ye program ada wom takplo jije nyove yike wa a showcase ye pe nu wona ya okpo. Amada ma chebe amada kare ko na mi message makpo bo yema de mabo me na ko tana aten akpo transportation na mi afi na mi avala ba ya do ko jago menya ya ha na mo na no pom le fuma kaka ya ha do ko ba ya get to ya va later ko up to now nyima gasan ko yo akpa amako miapa nyasala no dia mieje don pe jiji enyo SK words wontonya miese na nyawo enyagedechu jiji enyo bo mia yiji agase dekada drive time Mala bangbonyo le kamala na makumagali malo nana ka kri ofuro namu bo ayi magaliolo na gboto be gbangbo onyan hahano lo mawu gwati won gbangbo onyan hahano tana be gbangbo nya fi enyenye lo enyenye agba na gbangbo enyenye lo enyenye yi nyamocho ejiji enyo SK gbo na jiji enyo magbo ba gbo wo kuku apa dodo de dudu kamule
Nyanta ko kukora do jonajina. Monodom le video ma jigade. Gakale anchu tin do na kuku dan gogba lo do de magba to mo le na mo to vala English me. Nyanta lo do nanama. On to lo do nanama. Rakwe. Ayi na famia pa kpoli kwa mafia ndi afia de enya de gavano yi kana tenwa nami. Enya de va. Bana mono na nya fi ofana nanta. Hefia adeli mataglo. Okay, na deli ko kami joy. Bo foma no la ba vena lo. Foma no la ba vena. Na garama afina kpoba achi. Plonofa achi ha, plonofa. Ga kamara joganoga akpoba foma a o de kamule mala. Gaka. Wow, ame o kala foma mama. Amere share atoji. Ba ye akweto. Na me foma le malo ta foma. Jogano vi wona. Afi na kpogbo to tere no viango. Kai haji to na roki. Ya fanya selo nyamanya na sesela lama ya vavam na ma de ho. Gaka madu nkuji no bana yi okoloji ya na no gbedum da de jijienyu SK Webster because having anonya for nyakpe what is doing is more or less equal to music. Ala ba hajijina de na nya for ga pe afia tanu aji. Ayo baba no inde kpoli ko mafia less than 19 minutes. Gake ma obenya de gavana ye yike ogblo. Nukata mi ma do gbeda akpasi akomia no via do de ngobo nu ya wo mu la wa yiji. Charlie, let's move on. Me agase up enya lady ado. Edra fulo. Enya ka pa ma bujoda. Baba majo. Enya ga tro na pa ma fia. Amadaka homo. Enya pa ma maga tro na fia. Mozobli tote. Mojo ejivu. Agba ma ko magaje. Jidula magenia. Jijinyo. Agbaje. Makola ogba. Fikecho, nko be ba fi. Make ga klove, a chike klo ba fi. A vuke ku ba fi. Fikecho. Ate, good evening. Oh, good evening. Good evening. Fikecho. Ma we be fujo ejo ina nyama fufia me akpa mafu me ta yi aba kpovovo. Ma kpovovo. Nko be ga ba fi. Yoku kure da man ma duba ma jofio. Kaka alai kan wo vai ma yi. Nka ba yi. Fifia na ma ko magala de. Fifia le ngu yo ba yi mna jo. Fifia na ma ko da ma do dura no ba matro. Ina tro ba fia da na ba ko totro la fe ma. Fofo ma tro bo ba ple na nang duru ka dara gbonyori. Fofo ro duru dura no be tro bo ba jina na dadi viazon. Ao, makara jo. Fifia nka ope va tro ba fia ko nka ope va. Fofo ma tu kora ka dara fia na yibu ka be a tro va ya va je fofo papa mode. Nyamanya va va ka na ba fia nyama ko mu. Ote, mada kuku. Ya kama yi do gba ma do gba. Mada kama ba ho ta mada kuku. Owunya fofo ni krodani. Owunya fofo ni krodani. Dale ka kana be wonko. Aklo Jamila. Moloba na wo. Ni o la ni na wo cha la fi putu bejo. Nyama wo na kana onye na agore ka maje na jiwo. Ate masi. Anyo hiana afuvi makiafu makuna. Mafofo ni laga. Mai gala. Woni fi hapo me bala nyada. Nkawe na wona. Nna fo baji nkawe na wona poma. Tomako na ya gba ba dojo. Adi maji koko apu awo tina ni baklo no vi omianu. Na la nyi se opo gareka kadun. Na chondia ogapo nega wo ngovo ogapo gareka kadun. Nkiri tutu na ma wona fi na nya bana ta ma lawyer. Malo. Ngate no sumo opo gareka ko madina ba la bana dun. Plus sumo na cho ogapo gareka na gadun. Na kagbe ko na yi. Agbo ba dojo. Ayi toma avanya nyangu ma podi de homa gagagagla adukpo wonya nya dokpe nkawe nyangu na kplu yi toma ava yi da nakagba avanya nyangu nkawe nyangu na la fia tutu fia na ba ya gbo na fia ba fu yenya fu omala alo tia kama na onye no vi mi no mi ndi ako afi na ba ji na ma ji ngono gare ka mi aduo enya goje mala juo atia o ha na bia no
tia o hana be ano fifiato ya madadago ta le ka mo la fi no jo na ma ko magala na gagbo ma dunu punasa Atemasi. Ala kama masi. Mawa garaji. an lo ba fi anyare sade magboni yawe an lo re ti ba fi anyare sade magboni ko yawe ya fo ya ina ya itomo agbo aba ina kegba agbo ni kama ba wo ko na we na yi kan ko dra fa nam na agbo ni kama ba na wo na nyenye nguru ma an lo wo ga nyama ga gbo ga na ga fo ngu be ga du gbaju ina ina lo fi abe ngu de sade o ga ko so ngu na ba ina de woro judu fi mo wo fu malo nyama nyen ka fikina lo da fa ngu ko che ko yi da fa to ngu na de judu fi mo wo fi ma na yi na ba ku na ba itomo Jitinyo de oh jitinyo de jitinyo komi akata na la ho atira kama la ngomo nke jobi nke na la fi o Ate nyawu chontinti na maduna na ko. Dama hanya du ene na malafia. sio enya nya ka ga na ni po ma ga bi de ke bi apu na ga be ba do ni nya ka ani yo ka na ga gbo bi aga no me ni ya nya ma ji olo na tro na yo fi aga na tolo ye nya ke onya gbo na ga na ni apo ga bi de ke ni apo na wo madun chontinti ga bi de ke o de nke jo fi alo nya du no fi o le ita wa na ngom do ita na wom do Ate madakuku. Ado nyawu tina kaya bolo dana. awe ko na ga na ka bo ma ba nyemi la ba ko pra cha na da ho ma la gbo to fi ma sina no fi on ku mo ka ko ma da fo pa putu mo bra ko so ma fi aguji ka ba na ko mo na ba to ma fi aguji na ma ko on no fi atu tu mo gbo na ko fi atu tu mo na ne fi ada na ma dun cho gawi fo gawi de ke minute ne nya gawi de ke ma fila ko no ma gara fila ko gara ka bo ga na dun nya ya no gba ma ti ko ma ga yi gara fi ago ti ko lo trophy fo ma ga ko mo na yi tomu a ko nya ko ti ko ma le ne pa na pa ko bare gawi de ke ha de ga ngoru ka no ni no Na ku kuna na ku vava. Umala ba vena na gadama. Ina koba achira shiada lonopo. Atenya pang ini ya. Amatoyona vava. Namahyo. Akui maha. All right, so did you share with us, if only you have one, a full poor? A karajiba full poor. Maraku ngoma matovu. Afivala mama gbagba. You are 12 years old. That probably a veil as you. Couple of years ago, I feel a tongue who boblumfia. Look my hobba. 7 years more in a 10 mogoji. You know. So how was the experience like? I think my voice has gone down, but just bear with me. Share with us. How was it? Lucky or no? Ngonto no te kama. Tami ka fofunya ku. Hamakra na machina na malo. Tami ka fofunya ku. Yuko ango kata toto. Manotenya ragbo la Gemini mado. Magaira dangara bola. Kaswaha mado. Afi gbo ba shama fia. Nyofu motora agbo ma ihamado. Afi bachi tenyara la gong. Fia ihagbo mado. Vu. Inyana babachi mama yangbola. Kachi dwoma fia. Ta na masego mafumo kata ina yi amade na o. Gaka ina gboba mama wo gba pebe ojijeme. Barakwe. So awo kpla mama wo awo fa bieve. Mama wo fa video na post na nyama dala kpawa. Ma gbole data to ebo grandmother lo mama wo atan kwa be chofa bla sieke ko yina because am chichi me. Barakwe. Ka alade lake mi wona fi mi apa ndu nya janla kwa nya nui. How do you guys survive? Gadoma. No one na my na funyagbo. Na ha adelesia. Yo koni na mimi koplo nangwe. Nyafanya sawa.
Mia ho de mo chuchu. Apeda to mazi na nyede lada. Ìgbà tó tẹ̀tẹ̀ ń rẹ̀ ń wò hello ba ayi lọ́wọ́ wọ́n mẹ́ ṣáàmà nàjà yẹn ní hè lẹ́yìn ara jọra jù yẹ kọ̀gá afẹ́dọ́nyi agbẹ̀fẹ̀rẹ̀ ní amẹ́ tító agblẹ̀ alẹ́ ike nà lẹ̀ kpẹ́ alẹ́ ike mẹ́ lẹ̀ o abẹ́tso mẹ́kẹ́jẹsí wa wọ́ wí hàn mẹ́ yẹ kpakple wo gàṣàgàmù hàn dò gblọ́gẹ́ tító adela kpawo ɖe me tena volɔwo la awo futowo he. Ìgbà tó tẹ̀tẹ̀ ń rẹ̀ ń wò hello ba ayi lọ́wọ́ wọ́n mẹ́ ṣáàmà nàjà yẹn ní hè lẹ́yìn ara jọra jù yẹ kọ̀gá afẹ́dọ́nyi agbẹ̀fẹ̀rẹ̀ ní amẹ́ tító agblẹ̀ alẹ́ ike nà lẹ̀ kpẹ́ alẹ́ ike mẹ́ lẹ̀ o abẹ́tso mẹ́kẹ́jẹsí wa wọ́ wí hàn mẹ́ yẹ kpakple wo gàṣàgàmù hàn dò gblọ́gẹ́ tító adela kpawo ɖe me. Tena volɔwo la awo futowo he. Okay, mia pa nyasalao nanya ba ado to jijenyu SK Words. The experience we share with us Pogaba. He's not really doing this for fun. Manya ba doko enya ovanane. We record na adadi just to expand or enlarge your fan base. Akpogaba, he's doing all this out of experience because anyayo blofia. Imagine just 7 years old. Eko ojefu pekpe goma. Makuku dam na miapa nyasala open pola okata ba. Nanya ba Ola shiwo wo me valo de kala shiwo ha atenwa na made susu ita maglonya mafia do enya ba apoto wisdom yika jijenyu yo yomba ye fa brother wisdom dem nya tapoto ba aye kple jijenyu yo ma related na ko akachi akwa ihe jesile ye ko hidanchi jijenyu yi je global because na kpo mama for video ya o daddy ya kpo ba mama achi that woman can't do anything you ka gave unless amadane ko agbele ha ba na kama la famu aye yi na da for wisdom gba fi o kpo na mada kuku na o la shi o wu so ya de la shi o alo da kala shi o you should share ye nya ba am appealing to the public ba mi akpada jiji anyungu Ukla mama ema su Sophia amachichi magblomala. We can support with food, water, clothing. Upa ndodo, nududu, nunono. Yeka we bofa jina jema. Laba, he's using energy for this work. Nanyawe makponu dro, makponu noa, makponu tawa. He can't do this. Maduta flacheba nyagbewa troba. I wish you feel how Allah may feel me. By in God we trust. There is hope. Nana mai ayatami aji iga. Let's move on. Be me aga drop if a word deka. Novinya, ay na chipiade. Lake o papla jolo mi ademile. Lake na ko jolo plome. Osusenya ba. Ye jilo mude suku ye vela te pokoko alo umade dora kashini yota po jiwola we filo ga koma laba afuta kena botona chu ko vaku amaraka ma vijiga fia ko ba ye majingunyi na ye violo ga mano nyita kwe
ta jiwo la woƒe megava dɔme na wo be wometutu ye va le teƒe kɔkɔ alo womede dɔ asi na yewo ta o. Dziwo ya ke wokpɔ ʋu keke ne va tsi gba hã yi hã eɖewo nyo wɔ labe agbetɔ dzi menya kpɔna o. Anyi na wo be dawo nyangaɖeɖi nava klɔ gba na ame aɖe le asime hafi ne ze gɔmi wògbɔ va aƒe ma fi ava ɖu o. Alo anyo na wo be fofo megaɖeɖi yi ke ali megale si o. Ale kodzidzi be apagble ŋlɔma kpɔ nɔvi nenye kpeɖume ne le hã ɖe na dziwolawo hã woaɖu kpe ma ɖe ye wòanye yayra no esia. Dzidzienyo adanu ke la si wona do ne ame aɖe nu yi gɔme nye ame se le anyigba dzi nye be nu nane me yi ke ne totom egba ame aɖe tui kpɔ nu ya me tom ne le gba ame aɖe hã gbɔna to ge tsɔ edzɔ ɖe ame aɖe dzi edzɔdzɔm ɖe ame aɖe dzi edzɔdzɔ ge ɖe ame aɖe dzi adanu ke la si wo yi ke na do ne ɖo ma hi ɖevi aɖe lo ame tsitsi aɖe yi ke mia ŋkɔ sem nɔnɔme ya me tom ne lea yi hã nu ma me tom. Enya ne megblɔ ge fu o. Enya kpui aɖe ko le asinye magblɔ ne nye toɖolawo kple nye nukpɔlawo. Ne nye ɖevi alo ame tsitsia ye ne le dziwolawo gbɔ toɖoɖo kple ame bubu nenɔ me o nakɔ ne wo gbɔe labe maɖeke menye tsɔm o ta toɖoɖo kple ame bubu nenye tɔ o. Yi ko me be magblɔ ne mi. Okay. Akpa for wisdom merekunɔ na Mike Yanguna. Now, I want to ask, Nanyaba Kapo Jesse Adeli, because my neighbor, I must say, my Kamiak Pom Le Miawe revival page, Fanama Laoli, but better I'm a mutoli. I'm a dolly, Fiamiak Pom, you can neighbor after this very interview, they can help you guys. Yika doma he, why jin no pena Gigi and you. The woman he watching no pena Gigi and you play mama and a woman in a nafi a Gigi and you va social media. The one your social media na hivewa nami manyaba fuami vie when you abala you bloma no ta number de lika amada tenua yo henak better no other war. Amado kra ay mi la life o ipa mumbo no bakra biem ta me pini darefma ta magate awiele yamafa kafo jesi ke aten akere jiji nyonwenye 0242 24 9256 0242 24 9256. Okay. Yo miapa nyasela we ma gbeda si ade do gbonya be amado jive your phone kple jijie le ya tamavu kapo gbo just 3 minutes enya yoga le 055001 34230 055001 3423 na yom kwa dogba na mia novi jijienyo alebe nanya be adanu nyade la siwolo alo ekpebe ndi afie dashi kotoku ama ye ekpebe 50 cedis ele shi gakea mawu edere yo jiji be ya na 20 cedis jijienyo yika wakwa ya pamo wokple mama wa tenu aple na na adua ke atenu ayom novi kpanto la fi Hello. Hello. Mieli Cleo. Mada kuku nu ya kpom na la lemoni. No vi bubula fi wezo. Hello. Wezo mieli Cleo. Madu gbanami. Miekwe. Madu gban yi nyo afuma. Yeah. O nyamanya ba nyi ba go mutu nya ke o. Kakia mawi nya ta. Nagbele gbete ko nsang atanyu o ba gbenya ga tam kuro mu no ba tam ajiji ma anko na segelo. Okay. Yo akpa. Mi akpa dam na amasia mayika jijenyo po mumu na baji mi kamia a support. No via de la fi wezo. De via fito. Eleki amaka. Ako minister ko sire kaji to kati. Okay. Do bana alaji na lafma to hi. Am ko ka na alaji lo ani jewa mong ko na alaji wa. Marakwe. Aha, ma do banu to hi. Pa kla fo ka ba ma do bana mi.
dokui mono ngukon le TikTok le to ni manya ba papere mi na tuafi no ni o to gira mragu dokumata di fono ba na yiji awuma ye una ba hala nye klomi fumpo na umpo no ja nye klomi fumpo ba yi barakwe tana didi forma nye kloma yoga una ba la nye ma yoga mi fumfia barakwe akpa na ma dinana no via de la fille so C'est toi. yeah Ben ça tu nous hova. okay Ya wala coach. Ma do pana ya broda ka la bo jeje. La mai kana kwan wa fa Mamadou Agbandino o wala doji. Ma wi nya mai kana de na paranci tonama. Yo fa ka fo je shefia. Ni ha mi ngule. Ba paranci kan ya ti paranci ka wa yingo. Ma una di cho boye ama. Ni ha mi kwa pagaram. Ni fa video kwa na TikTok nto. Ya fa funjia la alo nya fa funjia na malo na ba fa video reka kwine folo nya fa funjio ma una go se ye ma wi ga da paranchi toni so ye ka mi o mi woni ya mi o gani akpa no via de la fille so hello wezo mado barani joda le radio agbo phone hello kure joda le wo radio agbo hello kuma jola ko ngo yesa miaso okay hello bien likle oyiji ko kuma fa jina na minya bari ko vire ma chef ma kuna ayo jina fa yo maro mi tuma bayi ka gbar mi gala gba amo po mare kuna kubo nyama to do nyama to ka manyara share anyo nao ko yo mo tana to ko mare wonna agba chiche kama ta pede ba tuma anyo so so ni ra chonta la tuma ka chwe bona yo ko ko no jiawe atro ko na jiawo apara sikina mar mi tuma ba yena kama ta pede ba yo mo tana to ko mare no ko ta wala sa ko chuji na ya ko mi ko se ke kama na minami yo akpa mako no vio mavoko kama tu kapo bo 055 001 3423 055 001 3423 malapa makule Jijenyo SK West and then he shared a very bad experience with us. Tamakapo bovum nanya be ekpeba kpekpedenu adeli. Yika ya tenwa wona Jijenyo fifi life ya ele mama agbo. Ama yi kamatenga agbele yigo matenga shi yigo bat. Ejebo wadunu. Tane kpeba enu dodo ele si enu dudu eli nuno eli you can support. Hafi mia wunwa miega kapo jesia dagadiaka. Novia de la fi sorry 055001 3423 055 001 3423 David community bla and navodi k ya ipopom la fi mako novi de kako kama tu kapo boma no jiji enyogbom ya ponyata novia de la fi wezo Hello. wezo Good morning. good morning Marakum konya salasi mayayom chakachi. mielik blue Marakukum obe noko nya test momo namba nam nama se na ne phone when blind man diala gbogbo. Ta marakukum no kum nya test no fifi like. yo na no radio agboga number sagafia Okay ma. yo akpa 0550013423 0550013423 wezo Good morning. good morning C'est ça, Matou Bana, Ponyakla, Lovinya Kata. India, Manore, the Boa, from one line. Maraku, a number, a mumu number, Miana. A Garakama, I see you Gaka, a toy for Akbaran. okay miapa nyaselo makareji be jiji enyopa grandmother pa video ya ka glomale a makpo video mafia na medede ka de ko ada ba jinu na yi na vo na gaka I think ontonya be modang donwi wala we la sinya ya tamye ka de mama pa video no ta mada sile yoyo kokho nu gbo ba mia a drop video ala ma vo magbe a ne mia ayide yoyo hohoji revival blasieke vo asieke mama jeshi eto fa ya balaji nele
So we watch the grandma's video. Ama ye gbo jije nyole. Egba fi yo jije ma. Mia akpo. Epe. Jijinyo. Da. Ogona. Jijinyo. Da. Ogona. Agbenya yauragba. Anya pashigba. Ajo katashigba. Anya katashigba bona. Nkata maisukugwa. Ya miato bokunta nya mochamu. Mocham da bolamu. Ina chai. Machapa. Nkata na kukura ramala. Nyanta kolo na kukura lalu. Nyanta ko jona jina ngonodo. Yatama. Ko ga projire. Na podo gwara vena. Mako gaya kala ploti nguya mato. Adino maba. Right. Akpa makaraji ba miakata miekpo grandma pe video ma yiji ma oyoyola de cover kwa kama tu kapobo yom le 055 001 3423G 055 001 3423 hafima adamo nagayo amano apato wisdom bobo agada mumu number di wasago mabama do le eager to have the number ta for wisdom malagbo mumu number yo meraku jijinyo pa mumu number yenye 0242 okay 0242 24 9256 0242 24 9256 nko ike vavaga yenye Gideon Asase akpa mako yoyola mavara ko kama tuka pobo 055 001 3423 055 001 3423 revival blasi ke voici ke mama jishi eto 055 001 3423 wezo Rapeta. Toto. Dada Benji. Okay. Salam alaikum jino ko bakatino. Okay. Awo mblan. Ala be manye de via ko fandre. Ko to na glo de gan gaji. Muna do hazudo. Ekina no hazudo. Ya make glo de pa ko na la ha. Wana de kamala mu. So ha de viko na nya. Mekene ngasi akuna na ko pa fama iko kuna mama mi adu. Asu tamu bubu fanya. Meda kpene jijenyo na la jirefu wa ma weekend na nwe khodu na de ana ha godo atia wuli ayi na de de pola sinya ne be godo ado atia fo kore fa ifashina kenyi ke jimola ni baji wa ma ona na ni kule ya magafu nyangu fuga jijenyo malagbo with all what you've shared with us enyada gava yeke na economy mamle kwa adogba na mana cover ko mi awunwa Marakwe. Okay. Afika olonya nola. Magano fumba imo. Ye Afika okay. Agwa majaga. Okay. Afika olonya nola. Magano fumba imo. Ye Afika ogalonya nola pa ha. Magano fumba lomda mafu. La bagbato no china novia. Gbato na la gbato gbo nkaka vankaka toko. Achi. Ta gbato la joga novia mi wona. Achi novio ho. Yo, akwa. For wisdom, your last word kwa. Mia. Yo, nyama mle kala mi gbanya ba akpe na mashama. Bale ke jijinyo ba gble fa nyaku na pala mo fofom long amobo. No kono ba dale ala enya senam. Enya senam ta akpe na mashama fiu akpe. I would love to ask, me komomo me phone ada share. And as at now, is there any transaction? Afiaba no ba man to anon alle jijinyo fa keypad me batra me nyo ta chi
ta gli de la femme gli da femme ta elle joji do hin no yo elle sisi alo can no you are doing yiga okay can me afa mafia pe. Okay, so what I would love you to do is nanyaba mi am you Senegal, you can just take the names and then you send to us places where mi atenwa dakpe na ama nu mi wala ko tamachi abamu ta mi dakpe abale ina pepem de jiji enyu dobubu ola ngoyi ka na wowoga la ba fi afi jiji enyu for 12 years dogan mo gan de lengo no ta mi do gbada ba ma una do nu so wa pa gbada nu oba na yi edonu ya go manager na yiji mi dakpe de mi apa vavata yo akpe na mi o nega hia mi agade mi yo akpe yo mada papi nya azo captain designer maganko yamka akpano awena madawi afile reviver afia takpana nyankpolo kata alo nyatoro kata akpana mi awe va onyo akpa iko madana mi maugante kala jifo ha akpa dana mi akpana mi yo nyapa nyasalo mi esa jiji enyu SK wet nko mi enu wumde afi donc waji ba momo number mi daddy support gada kamanya sweeto just support and God will bless you. Thank you so much for being at the listening side. Ya sister hey aka mi chacha ate Fika ina. majena Fika. onya fofunya maliota awenya tenya dakaka bapopom abafufunya padanye na ai kama hala go na hanya wa malako majo fika maina ko na machiko na machi Fika onya na ina onya na sukura na maku ate mana na nyaba akpe aka hotulo gba eva zuna jogbajipa baragba dakana madon kujinya favio agbona kudoga jinya akon baragba nyata kwa. Oh mi pure via la. Anya ga hala ngmeni ogbogbo fika osanyele. Anya kinyere via glona mfia. Nyata kwa. Akpe aka hotula ogba eva zo ajogojipa. Nyanya ma wotonya sin. Na yi onyu no anyu na ga gbela no ha agbela no nya makam.